Hello kakabsat. Dati dito'y garden da Auntie Aida. Mayak man makisyoso kakabsat. Nagadu itimula da dito. Ikaduan dakta pa sharing tayo. Dito'y pinaka-garden da. Malog jay talon si danat pagbuong biyag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinaanos da biyag ti agum uma managsapsapa sumang ati bantay si danat sa bunganay biyag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinaagumda biyag ti pobre nakakaasi manganti kamu di isu-isu na iti sili biyag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinabagnangga pobre nakakaasi manganti kamu di isiw-siw na iti sili biyag tay apot daga espesyal ti si dada buksidat tumakdakkel kaputi kinabagnangda kastoy kadi aya di biyag ako nada biyag itibak ng aglap-lapusanan biyag iti pobre nakakaasi kaya rin at pataw nga awan sang